جماعه الناس هنا عندنا مش زي عندنا بقى بيعملوا ناجتس ومش عارف ايه كده، هم بياخدوا هنا بالكيلو. يعني تدخل تلاقي عمتنا بتاع بص بينقوا وبياكلوا ومفيش اي مشكله، وعمنا ده قاعد بيعمل بالحاجات. ازيك يا عم الحاج، اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله تمام؟ فيري جود، 100 100 الدنيا زي الفل. انا بقى اشوف الحاجه هنا عايزه ايه. Anyone speak English here? No? Speak English? No. ده كله 100 100 يعني. Nothing, I was just because in our country we don't have this stuff. I'm just checking, how, like, what's this exactly? Yeah, no, it's chicken, but we never saw something like this in our country. I'm from Egypt. And I'm just checking, like you get and then you wait. Yes. You get Yes. in this bag and then you wait and then you get. 1580 per kilo. Something very strange, نقي يعني هذا بص لا 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 دي مش حلوه. نجيب اللي جنبها بقى. ايوه كده تمام تمام. عجبت العراس القمر. ايوه حته كمان موبايل. انا بفهم برضه في الفراخ يا رجاله يعني. الحمد لله. باي. Yeah.